To je najvažnije. A recite mi, kako funkcioniše to na daljinu? Pomenuli ste sliku, sad zove vas neko sa drugog kontinenta telefonom. Kako to funkcioniše? Znači, za ako se čujete, je li to glas da se vidite? Bioenergoterapiju na daljinu, distanca, daljina od terapeuta ne igra nikakvu ulogu. Znači, nema kontinenta na svijetu gdje ja nisam nekog liječio, bez obzira gdje se ja nalazim. I to je svaki dan je takva praksa. Znači, povezanost sa pacijentom i terapeutom je u djeliću sekunde. Mi ranije, dok nije bilo ove moderne tehnologije, mobitela, tableta, smo radili na fotografiju. Postoje i drugi načini kako se radi, ne treba mi ništa, mogu raditi šta hoću zato što ja ovladavam sa izuzetno velikim vještinama. Znači u ovom energetskoj medicini ja dosta znanja posjedujem i mogu na razne načine raditi, ali elementarna je fotografija ili da se gledate. Sad je to zanimljivo, ja radim online terapije, kad ne radim uživo, ljudi ne mogu doći, po Europi rade i onda se gledamo, znači imamo 15 minuta tretman, gledamo se na kameru i pričamo i pravimo liječenje bez ikakvih problema. Može i tako.